Kumasi Metropolitan Assembly Penny Odano Richard Ofori Ajima Bodi na edi susuye bi basa nka ebeya mpanifo emfankwa dwendwemu abaye ene ankrankra nyuma ahodo mu nyina no adwumayefo no e wose ye kire wo mokwan a fire extinguishers ahodo no ye didi dwuma. Kumasi Mayor Richard Ofori Ajima Bodi ene ede tudwa se eho behia pase adwumayefo se wono ye ankrankra dwuma na se bandwumayefo nyina entete ahodo bitumi akwama wono ewo kwan a yefa so na yede fire extinguishers edum eja se ekoba se eja bi emanum so ewo be ya wono ewa anything insurance wo anything na oba ye se fire certificate tire amount of fire extinguishers tire amount EPA kata omo wo mo kata ni nyina nemum from Zokaka me feel say buy any say enye enough say wo fire certificate and enye enough say wo fire tender e wo say who was anomana one of the year uni omo adwuma no kire omo ni use eti na me ogire say mantie no no omo wo knowledge on how to use the fire extinguishers appropriately abianka omo teme brass nti ebe so one of fire extinguishers nya say next week enye nsheso ba wa ba mbonti fire service for no ba wedwuma mu a na wa say emre na wo workers na e wo no omo ache omo how to use the fire extinguishers.